Ako postoji mreža koja nema naknadu za uspostavu poziva, ja idem u časne. Dođi u Bonbon i uvjeri se da nema naknade za uspostavu poziva. Izgrabi čak 2000 minuta za 35 kuna. Jel tako, sestro? Bonbon nema ugovornu obavezu. Aha, a ja sam mala princeza. Dođi u Bonbon i uvjeri se da zaista nema ugovorne obaveze. Izgrabi čak 2000 minuta za 35 kuna. Što kažeš, princezo? Bonbon ima signal po cijeloj Hrvatskoj. A ja sam crvenkapica. Dođi u Bonbon i uvjeri se da stvarno svugdje imaš super signal. Izgrabi čak 3 gige za 35 kuna. Jel tako, crvenkapice? U Bonbonu je obračunska jedinica 1 sekunda. Da, a ja sam morska sirena. Dođi u Bonbon i uvjeri se da je u svim paketima obračunska jedinica sekunda. Izgrabi čak 2000 minuta za 35 kuna. Jel tako, ribice? Plaćam samo ono što koristim. Aha, a ja sam misica. Dođi u Bonbon i uvjeri se da tu sam biraš svoju kombinaciju i plaćaš samo ono što koristiš. Izgrabi čak 3 gige za 35 kuna. Što kažeš, ljepotice?